kakhulu right. Mase kuzoba ioffice lama-office angiphinde kune-office eli-right mofuna izinto lezi ayizithwala izinto kodwa lisewari ewari ugibela ibhanoyi lu-40 minutes liza ewari Delta State uma uhamba ngemoto it is 7 hours 30 minutes umgaqo khona banawo freeway banomgaqo omncane nje mathu expressway bona speed sakhona sehle size sifike ku-20 kulo freeway u7 to 8 hours umhamba ngemoto yewari ewari kunama office right mase kuzoba khona ioffice la ngempela ke lapha nala khona umuntu wesifazane ke uphethe lela office 1700 umkoda umuthi unayo ibudget right the highest charge when it's 5000 rand 5000 John nesinithwalisa thina ngo-150,000 lento suke sithathe ngo-5,000 kuukuthi nina nifuna ukushaya ama-passport ingako senikhokhisanga ngakho phela thina sintshajele i-passport sintshajele ibhanoyi sintshajele ihhotela sintshajele ukudla i-ayini yabona ngoba mesi-ayinile siyakhokha yabo lo mali soyifuna kuwena thina yabo mase sithathe lento ngokuthi nina nazi phela yabo ngifuna sibuye sithi kanje yabo njenganami nje mina mengiye eIndia ngisuke ngiqethukile mekufaka officer yase-India 100,000 kodwa ngiyakutshela nje ngithi nalu 500 rand lapha wena ufuna ukuye eIndia angithi awufuni ukuye eIndia sizokuyalela ukuthi uma ufike eIndia ehlike eIndia uthathele ibhanoyi elia eJaipur uma ufika eJaipur uthathe ilok istimela esesiya la kwenziwa khona umkhiqizo leyo routine nje wona ibona inzima iriskani yabo kulungile nje uyithathe nelo risk kodwa sizoqethuka ngawo ngoba noyifuna irisk asikhuluma ngale yase Nigeria ke lapha eNigeria ke kunesike ioffice ke leliyana akusona isithwala ioffice nje right ioffice la khona kuthiwa it's a billionaire club kungenwa kulona ngo-1700 kodwa umuntu ufuna ukuqethuka ufuna ukuba mhlophe ukhanye kuphela it's 5000 rand up to 5,000 rand uzoqethuka kuzokwenziwa yonke into kuwena lapho ke bayibiza ukuthi ugeli how you spell ugeli UGHELLI ugeli is a Delta State ugeli it's 8 hours to 9 hours drive kodwa umhamba ngebhanoyi wehlika uthatha ibhanoyi straight eLagos wehlike eWari